agus fáilte chunne seo Comataidh Gàidhlig sé lábdia an na mói agus ha mé tainil go bhfuil siú a thunneisteach an há sonna chunne a seo sé láfate steich as an heomar ha chunne an há as an heomar agus at Microsoft Teams ha chunne a chláireg agus ha atarhange bio a cin an há cuideoch so an nóscoil húltaine clients. Everybody getting the translation online. Hopefully you're all getting the translation online. I guess diolch mar afas acin ma ha ik dyn ys ymwneud chlárig for diad sy'n i anu yn rast. No ma nid yn ochgus ys ym i on chonju. Ha mitol hyn go Angela Weir an de minach na ga. Ach begin foutje kudjoch het Shona voor Bord na Gàidhlig. Ha Shona ha siwgos ar driachelig ar siachat. Agus fáilte an hás tapal of son bhí láth a news tapal of son nopad hasú a dhéanú hadis sin na blian chin cuideoch agus cuideoch an rud Eilean am gháilis go seo chunniu ma dhéadh acu ga Comataidh Gàidhlig is tapal of pein cuideoch son nopad hasú a dhéanú tuastein de rain hadis an na blian chin cuideoch agus taich hasú a hort go hín fo hanna misteach gan an heomar a seo. Glósin iad go chéile he taich hort go hadis sin de blian chin a bha mi janum game an colaiste chastal so Angela Weir agus ha Angela dul hort gain Tashburg. Sa mi nóchas Angela nachil an Tashburg go bhí buloch rwade go bhfuil nach bíach a fatar in a lectures about hort chachat. So Angela for mi akatas shoot Shimmer lecture said you heard if I'm going. Tapalater so jen ha well ha Tíach an thorsach tíach tapal éidir san cadam hort go began íse gaif muna ha tachardek UJ íse gal a húna Gàidhlig nio ag colaiste chastal a bicaj mar a biar ag anegir sína stocha. So sé hiadrú tam dul dhéanú sé ha PowerPoint ag am is fiach míidir sin chus suas. So am nóchas go bhfuil sibh ule a fécin sin nó go bhfuil nógach. Ha, ma sôn gwyd i'n smw go fe I'n smw sionis. Sien cael ni siar? Ma niw siarad yn pwt an a haid a slideshow. Yeah, could we go slideshow e. Cym ar asyn. Asyn siarad nish, tapla. Gleva. So yeah, so chai gyda ni'n gwrdd jig mynd adjan ac am ar sôn sio. So fiach am iddi fi cho skipod sa sôr o gwn. So yn hosioch ma ha dŵlym dydwch began. Fistrach hort gaif muna cúrsichen a haar a tafel hu na Gàidhlig ag colaiste chastal no UJ íse gal is breine mi began cúdeoch mun roiilioch Gàidhlig a hagin an da chuid an roiilioch a ha a tsin go crích an rásta héin is an roiilioch a hagin sa naim di teach. So an tosioch ma ha can mi rudbeg mi na cúrsichen a haar a tafel. Ha sin lírig an da chuid cóisichen ag ardíide, se sin higher education, mar fáste alhaich na Gaeltachts na Eilean, is cóisichen fölum urdoch for further education. So as cóisichen ardíide an thorsach ma ha sin lírig 3 cémannen trofiant na Gàidhlig, se sin BA Gàidhlig as cultur, BA Gàidhlig as lesachig, is BA Gàidhlig as fölum. Gebí déin céim a bhar allanach chláirichte bí ad a dianú na chiad blianna. So gebí a bhar allanach chláirichte Gàidhlig as cultur nó Gàidhlig as lesachig bí ad a dianú a chiad na chiad blianna is bí ad a dianú cert HE ag iad cuasa cumis ga allanich ag bhfuil skillan ag iad mian urdoch. Is allanich ag bhfuil skillan is urdich na sin a hu canan, skillan canan is urdich, níad Gàidhlig is conaltrich. Ha cúdjum i chiad blian gemór skillan canan is filantas an da chuid anskrívich is an córach. Han da chóse gehard bí Gàidhlig is cultur is bí Gàidhlig is lesachig had anichte mar chósichen intrigi tjekisk. So na mich allanach son 10 third go trainig teacher as J. Kimnachig goedig het sin janu. Ha bí Gàidhlig is fölum sé cúse trainig teacher a haun is hai gulachig allanich son
bunscoil nó armscoil. Ha cuideach PGDE bunscoil agin, se sin cúise forchéim, is ha sin gulach alle níchar son tegus bunscoil. Is bharach idir sin ha chéim agin tro bhían na beola se sin bí Gàidhlig Scotland is ha modulin cana na bhaib cuideach. Hí bhar seo díadach mar ha na cúisichin a fi isteach di chéile ans go bhfuil skillan canan a rí trána cémanan giléir. Tína miad éis go suirta G cúise conatrí éis cúise cumis rútbeic na saide dheird. Na sé fá chiimnich de chiad loch céimnachaí agin an na dávíle a hun, ha feisgeth ciadneach eth céimnachaich agin le angan na cémanan Gàidhlig aisiid. Is ha mu nuchad a cóig as a chiad, 95% yw sin, a gubbath is a gubbath an na saoil na Gàidhlig. Is híise bheith sin an ceann uile a bhacha, a bhór chuid acha an na fáilm nó ans na mianan. Is ha sin deanúach cuideach go bhfuil coiú barachas léchiid acha fudach cumlár a fudach ans na helanan as dé céimnachaich. Sin na cúisichin ardíide agin maha, seo na cúisichin ardach a hagin, ha farsinneocht de cúisichin agin ag an íidir seo. Tordisteach cúisichin éisacha canan éis clachcha canan, siad an siad ha túrhíomh ann. Speak Gàidhlig bishin ga rí an sa cholaiste is cuideach an cairsnachan a fioch Eilean cuideach classic an cúnrach Eilean Gàidhlig san nachjobrach ha sin sinna havand ga is a lírigich de buinen had is na blionnachin fó lucobrach na Comhairle go Calmach Ulfban he de jesach Eilean agin skillan canan do gilantich, ha sin sin a lírigich a dís do imig buin had is na blionnachin a dís lucobrach na Comhairle HIE, Mac TV, Bord na Gàidhlig cuideach, ha fémal gaisan a ha clachcha Gàidhlig scríbte na nupeth. Is gach cúrse ha sin ha miad anamachich ha breidin mi mar seo na saide dheird a ha sin súragannne di lein taik fó Bord na Gàidhlig. Súragain gach cúrse sin a havan sir san asci do lucobrach na Comhairle eis do farantan ag go bhfuil clown a dotra film tro bhían na Gàidhlig. Warach idir sin ha cúisichin eilacin cúisichin tréinich odin bishin nu ha sin stéachich clas an na cairsnach bishin clachach tutor as a cairsnach céin. Smanna hir chistan is tegus acha bishin gan cútro tréinich sin hín. Agus ha grón cúisichin gadiid agin cochiantja di dólchas cuideach a súrin I bhíad an lírigich an sa bhéalach neon sa Gàidhlig. So sin na hacam di gra mi dhéana ha sin na taban de cúisichin. So cuirt mi díadach becan a gra mi dhéan rá íleoch na Gàidhlig agin, so rudbeg cúl israchi maha, an na dávíle sa fichiad chus sin rá íleoch Gàidhlig et bhóg, va plana Gàidhlig agin coiú ach war sin son hút gan soch nes gríavoch a jalaf is be Amazon no rá íleoch ha seo, cialichin a hogal le buin an poploch, le luch fasti is le cairsnachan chomór sa burgain. Chus sin cuidim et lesachich I dheanú et cúisichin gadiid einsachich canan goharat. Is sin son farsinneoch is súbelteoch a bhí sna sin tavan gaisan a bhar son Gàidhlig einsachich. Is mar sin lesich is lírig sin broin na sarsin de cúisichin gadiid is liatig sin na sin tavan de cúisichin canan ith loine. Cuideach chud sinne dóich classichin einsachich canan stéachach an den cairsnachan fallé an na leos uist is barach. Clachach mar a húd mi tutoren as na cairsnachan héin. Is cuideach a náte bhí stéachach Scotland saorí a campus an na seo an na steán ag mar a chlach sin ro Covid chus sin roin Scotland saorí a chud dóid an na cairsnachan. Is sinna rein sin na nuí le Calmach is an blionna seo ha sin dúla neuru a dheanú le scíide eile dí se bhfuil sin a brein an rásta héin is ha sin dáchas seo a dheanú an na jiffer cairsnachan at sa na blionna et háiseáin. Spi sin clachach luchgeális as an scíide héin
son na búin oprachs na klassichen lyrigich. Eis bishin kudjok son fiachin die season turesoch a chamal adult began na satje. Blinde skoltjen sauri sjo. Geta ha mi gra skoltjen sauri, ha mi kielogich jedek en hauri, dollesjach an never. So genurgein season turesoch a chamal adult began na varach gedeshin. So sin díadach rud a bheith mína an na hen, díadach cuideam nach chuid a cúisig an gadid a is barach súbalte a bhí ans ná sin na taban. Bhai cuideach mar amas ac in taichach amal di policy Gaelic first na Comhairle, is mar horach in a sin gopra sin cóla the community learning Hebrides ag a Comhairle, is chai orniad program farsin súbalte de chlásicin a havan. Do locobrach na Comhairle, do NHS Eilean Siar, is do farandan ag gyfer clown trofian, dol trofian, film trofian na Gaelic, is mar hwyd mi hasin y talan sin, syr sy'n asgi rydyn taich fawr na Gaelic. Chanin gyfer sin ydy fi sadafachol, an 21-22, chai chorus nechyd dynnu, a chlarach na cwysig yn sio, is an seflion na sio hyn 22-23, ha sinnedd ardach eich gwnnes asge dahiad niach clarich eith cwysig einsach Gaelic. Heidja fwr chwydja na hamas yn sio, hamiad minach eich, heidja siach yn y ro ilioch ŵr y fys agin, sin 23-27. Hami tor gan hamas yn sin y dolf mar hwyd mi son had gymwr yn eisiau steetje an sy'n obydagin. Ach heid ro ilioch na Gaelic ŵr a hasio, heid y fontach eich 3 priefachasyn, Cairsnoch, curriculum, is economy na Gaelic. So toca mi díadach poink no ga cwtramach an sgach priefachas. So Cairsnoch yn horsioch. Mar hwyd mi bi tor gan na ha sy'n ro ilioch ŵr sio a lientin eith von hiad ro ilioch agin gaharaj a hu cwysig yn gydig is cwysig yn canan. Mar a finig mi díadach yn dras dy hyn ha sin y tafod mar ha farsinioch dy cwysig yn eisach y canan edyn lirigig am y Comhairle Community Learning Hebrides is ham i nochus gylient sin a ddyrd, son haid a fi sadafachol sam i nochus gylient a ddyrd, sam i lan gwr gylien an 23-24. Bysyn son klasig yn canan is cwysig yn cultural ysteichig an Cairsnoch yn ure cydioch, a klasig yn canan y ri agin an Cairsnoch yn y ffiag yn Eilean, ach bysyn son cwadi cwysig yn ure ysteichig ans na herig mar esiampler is bryne nochus sinne janu an sy'n tulting. Cymysyn cydioch le fi gwybod le bwyn yn Cairsnoch gws skoltjen sauri a is tachartas yn cultural a vontochig an Cairsnoch yn natiad a campus. Is gymwr son na skillens na jolas yn a hagins na Cairsnoch yn agin i chlachgig. Schan ia sy'n nid son sgym i dyn i dydach y tîn fwyr falaf, sy tîn gwn ag skoltjen sauri sy'n eis a falaf. Sy'n i gyori ac ym i sio mae'r tachartas yn cultural awns na Cairsnoch yn. Far a fer sy'n i chlachgig jolas yn na Cairsnoch ach gyfel y Cairsnoch effeich yn lwch for sa ha y Gaelig eis gynwr gen i fi crwch ag swyach hyn far a fel y Cairsnoch ydyn cwlach eis y clachgych na Gaelig. Se curriculum yn darn y ffriafachas agin, mar a hwyd mi na betraie va focus es y hyd ro ilioch edd liadachich na fasi na tafon dy chwysig yn gydig do lwch iausach i na Gaelig. Eis cymysynio yn y dianw sen, ach awns yn ro ilioch ŵr sio, bysyn y cymsachich baroch edd brosnachich is taich a chamel rwysyn e gyfer iddo aderfianoch Gaelig. Na leighton speakers, ham ik ddwch mar a drw. Dyni a chaith tro ffilm trwian na Gaelig stoch is y fwnsgol. No dyni stoch y chwol y Gaelig i gyd i sŵs ach a hadd mysnioch a chawl y hwfi ga clachgich. Eis has sy'n cwdioch son cialwchen a der Gaelig is cormen oproch a hogal. Eis hanna ryd o dol cwlach. Ha fi y brosnachig de leighton speakers eis a fi tugal cormen oproch a dol cwlach. Ma smynig ysdu edd gyharaj mar ha ffilm trwian na Gaelig y liadachig
has tolle wie a barach is barach féim loch taich legalig, loch taich skalle legalig. Is hannig reimsoche gemacht jieder fochen judit foin seachgonne ga a tokal eden jarre foinkshin. Ma haar son 4 huiige boki a gruige am skol. Fémi galig wie ik barach na jiedig am lochtjekisk. So ha aatje kutrmoch edidu loch taich am skol. Mar sin haar een duul stre choesigen a gruigig dolloch goproch skoltjen ikke wel galig ach is stoge ik nach misnioch geleor wie gaklachke gehare jana classroom galig. So wie sin son koesigen gadig de stre koesigen gadig dus en am galig voor a gruigig stoge galig voor early years practitioners no galig voor speech therapy as additional support needs. Haar kudjok, maar haar fisagin, haar kud féim barok is barok hitcher en galig, maar haar vullen trui en galig eliadachig. Is haar sin keeldig gemi bjarnen nokig, maar is mo hai fas, san is mo famous wie het teacheren. Maar zijn femisinje ek jujai in gaul, kuad is fekken kimmer soregenje, stochne bjarnen sin Eileanig. Is goedig sinne wie a hu trainig a hort do hitcheren a ha a tjekkes kontraste trovian na bielde. Ik gewel galig ach stoche ik nachel misnioch klachke. Gedicht na lichten speakers a was da romi a brain. Is walling sami amitologic wel show a new walling skemme boki de look oproch vuldum a ha bord na galig ri fare wel feskes mis wenn je da ich het miele nocht me gaan je gach dan je van teacher a heurigig son egol sterke vuldum met die is na skillen kanan ake en arstigig is ne cert HEs de koesig en dan me umrach na betraaie glachke a sin 30G koesje komisch is 30G koesje kannachtring. Femachine kudja kunt die subeltjoch na koesigen keme agin is feken a version gan tavon an de doi a ha frokkeroch de geunje a ha kobuth nu de geunje ikke wel oorlichen chillig. So femi subeltjoch in stjach mis munjige ans ne koesigen art ide a ha sinje elirigig. Is voor jedig economy na galig show an tres prievige sakin. Is een job hier a kuadrivi a lesige kanan is kultur maar hoven economach nu maar economic asset. So kanan is kultur maar economic asset. Is bishin fiachin die een jarstige kieldigen at er galig is kormen oproch. Femer galig kiel die ranjen elle. Gus kormen oproch a hokal, ranjen lehid aioch, turesoch, mianen krochel, slaantje is kurum socialte. Is is kudjoch gewel galig a kur loog die grievigesen a haga klachkig. Maar zijn wie ik sinje son koesig en lessig to grievigesen a veilig studiegeif a hu kimmer a boeringeif galige klachkigs ne grievigesen achke. Is wie sin kudjoch at al des to ruta van migra mujen koesig gadig galig voor. Wie sin son koesig galig voor social care churatoi en daar goed gaif zijn ha kubus aan de kurum socialte en raste is na hollanig hakin heen de koesig en slaantje hasjuri. Mis menige kursen stok tulige sachoor weimse. Tabelat Angela son njusragashen schon zich feemal. Wil mi korm ga Danielle question gedag goed na ga han ik hem heen at wou bringen hun we ga komen zo goed jalla wordt gein kurishan hadden kolloch en raast na hadden hu han da strand taking adult mar gemige hu RD de is vuldum erdoch a hu vuldum erdoch is ga na herpen arrangements na gan ribrion na galaf han hadden vallen, maar hoe we had daar hier dan je klaartje is koesig en ijzige kanan, koesig en gadig. Hoe de koesig en aardide, schön ham ik het van ik kielig nu de hoed me gefeemschen wie kunt, wie subeltjoch, ons de koesig en aardide.
Ha mis muine ha súla athraigh, ha cost of living crisis an chaneal daine in son as a bhórchuid son a bhí tí sa bhí deanú cúise láin úne 3 blianne láin úne. So féime sin bhí cuad hí súbalteach ans na cúise an ard iad acin. Son hána háda bhna ó sias acinne is chanátíad a chacinne a chefioch ha mis muine rioch a hú daine had tíisteach go cúisi an ardíide. So chanéil mar a hasin gan tavan an dráste láúne a campus chanéil sin a fregartar daine, so féime sin cuad dí súbalteach go sin. Agus déime dhéon dééis cíálaí an han atar UHI agus can system fáil an Chomhairle an Siar. Channe bil céint a cháint dé bheith cíolcha lei sin. Well, bhfuil si fáin scola den Ó sé, ó sé, scolí agus a dal suas. a mi teú da cíola bhéis. Chanéil chobór sa chhlach, chanélitis, ha mi cut go limach ver a son sin, stoch an níomh go bhfuil arhan daine hadianú ardí a Gàidhlig a tuitim, fioch a ríist gnáisianta, is has an hóní farbis le na áhaíon eile. So chanéil chomór sa chhlach. Bhfuil duine sa méile son thunneisteach? Gona chi fel ich nicht kann ich mit dem Büt an da. Bei sonne me biedech kuat sinni mat Comhairle sin hín dé naú lochkaproch ha kuat tinnesteach a Gàidhlig na liat chin skillne ha kan an Gàidhlig córaach na skrifach na hils tóorde a de Janú na vel. Eller kuat die orde se Janú schon korm a hoort ga lochkaproch skillen Gàidhlig ja. Den Jan soring sin record. Well, bech hakem se chanéil sin den ortas, chatig ortas, godit trút a chus an túnanten. Hu vi den ortas a chores lihitas hietnest. Ugol trolum tú an Gàidhligus na cóg brion a chashagat, heit min a chaleig lihits ga prefrent. Ha karmakin le skrivústach an túnanten dúna sin pasta gasúr. Gwylach gyda fi lesach o gwyd skillen an canan. Sgybrach siwr I gyda tjeni an o chanim smynio gyda pisach iddo chwys I gym. Chanil sy'n I chast gada iddo gachiolach o mar dydwch sias an dus an gyal. Chabi dwi'n I fadach mar I o'ch o'r mwr bi an. Apelaten is am senkel sin sinnu. Sin sinna kiol agus vi gat sinna kiol kujoch na sin sinna féim gan gad in hakin am do gran clas a chastal an the UHI se gal give sin sinna kenja ko sin gang kujoch ha sam gewel se dosteach choí da cholástelle an rást agus quick apis de was tagert so féimi sin Jenna kenach go sinne na soringain is on na shadow sin hakin as na Eilean Eilean. Dunne bhaine son Angela will son Calligrán hin. Va mi diocht a gra mar a hoort wie is a spiele wat man is ha at sin hins community learning Hebrides ha kormen ans ha sinnne de skelig fuk de chollast is kolen an gach blione is hane haar met er soste gonje ha goal an chom a chanúring gein a wie het gehaven is mar waar neuse gra at se sé diedach tafon a haun chanjelle hole dat je dolle goal an chom so get han haar er soes is get han chom an naun se haast diedach wie gehaven has sin dénu is has sin hin se choorle se suige at se has sin diedach gehaven hanjel na haarwen stoch hanjel uur te goin do a genne se loke sin. So am kitske féim sin kujoch kainoch gewel sin an sioch far gewel ganjotloch kopper go gewoon kujoch agus stoch gewel nachel une ik deunje maar a chlach gus an mar so nach sé doch stoch Jenna kenach gewel sin tot gaif taich gejaar in is.
Fydig. Wou Jarak maar ha, wat is het? Zo zijn nu niet. Baka. Right. A mis gyda ffyr hi plodian a chael sy'n i tafel yn gwrs yn carsta a cynnar to sgolig hyw griachgan. Mae'r eisiau blad sy'n tygys na mian yn crwchol. Ygys na'n trofian y biola sy'n gael. Ha sy'n i tygys cwrs yn cwrwm chloniw ys cwrwm hiawn dwynia. Trofian y biola. Nes maws dy clawn goedd yn tres bliona ffodwm trofian y galig. Gab bydd yn orsyn go ffodwm trofian y biola. Rhan yn driachgan. Ys y fyr dwlag yd cynrachgad y bwyd galig. Joy ysgol agad. Hanner edrych o hachorst. Ygys at y chwmys cwysyn dolf mar a had. A sy'n dyn y balach crons a sy'n dyn y fi gêm. Fe mi sy'n aharchog, saharchog, gymal bwyl. Mae had dwlag yn lwch gwprach. Eg bi i dy ffilantach a sy'n i fe mach gyda'n galig ac yn esni hylanen. Hamis swyn gynnig, hafys am cwrdd dŵl yn hog hwtioch agos ffaartio gwyl agos mialt yn eoch yn driach gŵr. A mi doch y cest, ach sa'n y ddwyl am hwm doch y cest, so'n doch mi'n asas ag as yn sior agart. So, de cwsionach el hwlwcal, cwsionach el sy'n y tachord, agos de sŵring yn ahorachog, son sy'n y frosnachog. Rwy'n rhywg angela e fachtel soechbeltech. Na dweud yn y tasgfynnu. Wees dat die soechbeltech sy system ac yn y draaste. Dan is men je geweest in tokkele die maar haar sociaal lang maar gebied alisig gaan over curriculum. Bij ouders gemeenschap hoe dat je zijn in de stad. Dus rwy'n geweest na college Nadat yn ysgoltion sy'n hir gol y mach, agos y skip a treini, ti'n cola, os tydig sy'n ianwrs yn y dwnia o caffa'r cwrym. A ddoen fawr achgos yn y drast, as o drwyd yn y hyg, agos arsydd y Gàidhlig mae'r eisiau chan y mod yn cryn ianw, a taran yw'ch dy figwyd, ta ffeim y dy figwyd y sien, ffeim eisiau dwnia fylgtachus. Ta SQA a clwys osgoldiach, mae wrth y cynnydd dydd tystan y tŵd y fydd y ddorst. Mis de brin is huge pain. Als je een toen je goed te gaan dan ga ik wel steeds de heel op dan kan je toch gaan dat is maar zijn mis je gefeemd op naar school je er staan kisten is even gaaf een vis naar de loop dat gaat voor de bier te fijn kalm zien Gàidhlig is maar de hoek nu is als ik een training ik heen met fast food je zijn is hard hier dat dan toen je ook ach, mis wy'n gyfeim sy'n ffein ystod trag yn ysgoltion ac hir ffyrna ac eich ar y than am eich son a dwi'n yn nid yn sŵas o afas eich tra. Fe mis ydych chi'n hwp rhaid leich o'ch tegys yn ysgoltion gos y bu a tein a sŵch bod eich cent ys doi yn tegys a son sy'n cengol ty di arstydys rwydyn a sy'n sy'n college lwch oprwch lwch tegys yn ysgoltion oprwch y cola a thwyl y gael achos fein i'n hefyd siach i dal o'ch y cwtioch. Stoch gynnig a ciol stoch son nachhwniw fe gach nog met die show a hisgiori eth yn liadard tron y sien el yn cymryd i gyntach y gwnnwch chi. Wel, gyest ych elisyd. Mae'n held. Wldig yn gael yw'ch tosioch grwys. Ha chadaidjid. A syl mi gael sy'n y cawl corym. Ysgon y ffyn og agos y cwad na mal os o'ch hymyr i fasyn mar eisiau pledd. Ha fig sy'n tahar tîtiad fygat ceinioch gym fygat ffilm ti'n gan y hybrys yn y gar a hw cwad ysdi dyn ys agos sy'n agos stoch y cwad le tuis le atŵr ac yn sy'n de shirt en je veerde vastgelukt stoken ik kan muren han. Dus kwad de karmen schon de dönja schon hort go i daar het men at kunnen stach. Wie gaf je maar. Am is mijn stoken gaf eenmaal na jurischen schon maar ha has stoch rot in pliane eth Giddoch stoch roin hort gain in de karmen haun son roiloch gegud doi ha kial hol kala show. Man am gra siarad was yn gydas yn acyn as na Eilean mar ha le UHI agos ha jan ciol so stoc yr ysyn han yw'n samus derig de'n doi siar sy'n i anu na hasyn gysyn gyn han yw'n ffachgil y ffat ac ymstras de giddoch hasyn i gyntach ag
I'm not sure because what is it you're looking for the report on? Is this developing the Gaelic language within the core or developing courses? Are you going to make me speak English at Comataidh Gàidhlig? Comhairle. Ha mi swynioch son y ian y syliad gan y chomedi de na corman a hawn agus catch y fyd liesach ych hyn edd cwsian. Who ffylwm roi i loch ys on ffylwm y chialdri chele. Sy'n y bag yn y farwch cial. And is that linking through from schools to the college, from both to the workforce as well? Sy'n Wel gilior ond sy'n? Ha. Tap a lat. Oce, fel cael yn eisiau gyda hyn y ddasdiach. Mis mi gael yn began ys arsin yn asent. Oce. Is carach. Se dyn aharach yn y games tacharst an y Siar, ys anart yn teorsen, sy'n gyn aharach bwnedych. Es. Stoker rwyd i gynnad ar ialig cha sy'n. Stoker amser gyda da ffain gada'r ialig chan ma sy'n cwant i roi i loch edd y hw ffylwm agos rwyd i gyn gwrstein y cwrle. Ach fi mi ffylwm fi dol o fatig ys chorle sialt yn gyfel at gael iddef rhan fi fast a gwynia comisach lwpyd i gen fan. Stoker gyda sy'n maha far y ffeim a fi syliad gania as y nhwmr a sio de asyn i giori. Sy'n i gyntach eich mae'r chomedi maha. Edd y sy'n. A mi gwal... Siwyd o'n o'ch chi? Hamstolacht, siwnach. Mae'n asyn i cymryd ta hangol o had Eilean ydd glwst o ddordlu yn eich anasyn apprentices. Agus, sy'n mynd o loib sy'n gael codig sy'n fi edrych gan y Gaelig cwydioch. Mae'n asyn dod dyn i tron y apprenticeships fos. Oce, papelage. Angela, papelaidd y son yn hasbyn eich hanel, fel cael awn a hawdd y son y gra gillian hawl? Chanel idio tapelaiv son chorum eis gomor kutaik die rude hashi mollig an sin hu chord scots college tin konlachs fiach die sliedert rien. Tapelaiv ma ha fyddwch gan hyn mas gyrin y pytygol machan ag ddion. Right, tapelaiv. Tapelaiv. Jerry. Oce, ik sy'n ddas chan y chlar o brochen is, agos sé hiad rwyd y chlar, sé gan hondas na cwniad yn oegol o diog gan y iepling. Y fel sy'n y gyntach eich sy'n? A sy'n y ddwy chlar agos sy'n gan tasbyn eich sy'n eich gyn bo UHI un sy'n gael. Ha sy'n nistol gwost y ddord go Gàidhlig fichyd y tri. Agus bachel am paartje goed Eilean gaan jullie sam Eilean cool niet kloot no gaan jullie sam kallen niet kloot het al ach diolch bachel am mas dom goed korm bring dus na show Eilean bachel am just hein kort goed son en op ga janu het Gàidhlig in blianne se have sam koro en ha was gavollig mollig na tachart is in go watch an de ski agus begin am tank goed heen agus gan skip uit dat son een opbelgesjach an schön so fut du heen nische die doch immer hort gaan kusen Belef gu jaraf. Chanil mi dol gar cymal road flach o byddia agos ha mis mwyn gael môr an han flach yn nachwyd ond ich o hyn agos leine had gyma moch al yn nŵp byddech chi ianu as na began fi as na chi siachyd prosiect Gàidhlig met gama. Chad y hosi sy'n go tosioch na blion fa charotor un ac un och concert yn hort go bwyl ach rhain na sgolad yn na teacher yn agos ysgip oper y liegus sio hort go bwyl an y nŵnio gyma gyrrid. Am so had dyn hast fusage yn sŵs y gymr strad yn storn a fai gra wel bwyd tolich gyfil met y gama a sioddwch ach se marlach a nys a sy'n ddol si as y farau yng nghawn caladiag eilig ys tachart ys y chwyrr doi ag sgol fag eich hasdial caladiag maroch bys yn y goalate agos ha sgrifad ar Ian Beggs ar y fi gwybod gyma dlw le sgol fag eich hasdial an y hyn
Le prosiect Gílib va gron vlion ich yn on y va caler tachart agus va sin le tollige gyro a cwmystach ein mynach ag ein sychiad age gus sio hort go bŵl. Agus ha sin I gyri gyda prosiect lentinach a hawn. Ha sin mae'r ha tos ag cwydystach i'r ydysyn a sio tínig aim far nach eil. Tor mynach ag awn ach ha sin gymwr yn ochus lena Tashbanian ago ate har eisiau na mis na chaisiachad gynwrin iawn cymal y dol agus hisiw as yn nahisk ag paink Siar hyn Siar y ga na planich yn asyn y gyri y ianw y glwysad yrd na chylwych yn y gag y fwy agus na herig agus chai ffwrs na long sy'n ilan sgia hynnych agus cwydych na chylwych yn y gag na herig agus chai loch ffwrs dan annwys y tŵ Mar a hwyd mi, ha nŵbyr y gwael at agos fiach yn ei sio o hod go bŵl agos cwydrych gig sia paink y ga mor a lifer hwm agos dri yn iering ha sy'n gymor y sion prosiect mor y ianw l'ysgol I gnegal lyna tasbyn yn y go at son as na bwnt sgolch yn y fasyn agos Fasyn y ffegin y misnioch gyda yn ysgola yn y ffain, y hw ciol, y hw drama, y hw ymydach sgil eile. Agus fasyn dydych y bryd mae ein corymyn y farach y liadach as yn ard sgol. Agus gymisio y ffia y stiach gws planich yn y leisach eich. Ha dydych Fa mi hi'n ffiwsig ag mod yn y dal na my fyddi hwn iach yn iachau. Agus y fech yn chom misnachal, agus y fa yn ysgol adden. Chan I mi graag ar ei gile bysgalach ddysyn, ach far yn ro yn ysgol dyn y gremach ag yng nghwystbar, agus y gobar gycrwy, agus fa chwb ysgol. Fasyn I fech yn torri yn sy'n, tron y fat bysyn yr fat yn iach yn iachau, ffeim mi gra, agus Dydych fa nathach gyfi yn sas as y ffrosiect agos toli education Siberia a cwrt ffo na Eilean. Taplat Eilean, cwestiwn ag dyn ysym I? Yna hysg sio diolch son o hord fanier agos wel yr eich Eilean taplat son nŵbydd ych ai ianw agos Gymraeg live an y barau na dy ysio hias. Gwestiwn I ddod mae ha chon nach hwsbad y chlor agos sy'n survey eth biach y Gàidhlig agos a sio survey chai ianw dyn ator 8 agos cwyd blon y ffichyd ag ys na Eilean yn iar chan i'n ysnach ag ethfad y hyn ysdiach hast ach cwsbad gymaint ynoch le tori yn gymaint ynoch agos a dol wir dol rhywun ysyn ahas sio. Maar we gra ha nahish sio torchachet fysrach voorgoed checken maar brostigo. Nu hurfi weine jefjachen genje is ook die go fichit se koik s'n Eilean mu Gàidhlig. Ha je goed ervok se gibling. Ha is burinjer Eilean is jach darna goed na Gàidhlig no on op jörde. Ik kan ook nahish sio skrivig waar daar se hun jach een hurfi janu. Agus has sre farsing mar a híisiú de bheachcan in ook sna frugartan. Hanna paingan at ar amal as utamiche a mínach an a coig painca hun in an ahisk seo. A miscan paincan seo, as anya me dal bhíine a hulacar, go fóla seoch, bí a bhórchuid de réine a brín Gàidhlig am a jiffer huiach an socialte. Get a have 41.45% nan luch jansachi. Wordt 86.4% gun volgat filmte wie in Gàidhlig do géine elle. By 83.75% taiko in Gàidhlig snarsinjoch. 65.3% mishnachel mu huiach na Gàidhlig snaimli chach. Araf gleefwoordje 93.3% gen viach go Gàidhlig kutumach an Eilean fat. 75.8% gemeintje nog Geri Baroch hervision popelig terwijl in Gàidhlig. Haroach 39.2% smenige
gun roer Jenna Gillior son die brasnige klakken Gaelic sna Helen. Bín a torin a súr Gillierakin Gunis en torvé nachjaachkoin. Agus héit grútach Jenna in a torin sin. Agus héit chula kal a chur hele an a aisk agus mi noch is gun bisin riekennig nachgemeti. Tablaat goils met joch quantity cash 3G. The range of Gaelic medium senior phase subjects on offer in school was appropriate for my interests, career aspirations. Yes, 32.5, no, 67.5. So I'm so good with the conversion. Charavak in point back in the parage the honey show. Ach, maar wij graag gaan so wel kuspelling gemaakt eentje nog aan de shin. No de heen no in eus schachet mi nog FD Kovoja nog haast dol hun stach de haun hunne skoltje. Amis mun gre fuingis kutter mich fat gre gedanik frukosten vagunje nach der rukit Karl gan Jorse die van den Gaelic. As ik mamogel net wis kistje gaan Jorse dol mag gre dunje hakmore saas an es huspet stoeltige frukost wel as ik mat tolitira gro skultig farsin te gunje nach der rukit Karl die gan Jorse mag Gaelic na bij hoprach het shohrukst niet began minig ide zijn die is as ik haast te veel frukosten wel jong en skolten was Pat kan show in mag gus het tortal skolten draaste. Stoch goed zijn pikant groe aardig is pungen ach sulle nach dat kus sashin kema tolig denk ik nu je hek dunje es goed bij een teich hek few je nach jacht weer Gaelic gerne gaan gus as in gehaart mogel is dat had ik ra funge hoku champagne aan hen gerstad met je de kusbeden at Comhairle de skolig het je gerabel met triplatjak in aan hen dus je zijn skudig nach hel logo praak in je Geneve mag in zo Gaelic nemen werkt Tapelov nel cash no point ik dan je semjelle had de sonne hokal en jel ha show sonne hort van jer riestegus ha mi kent je wel joshin je drachtje nog gaan show riest net de was nisrige gefat akin so gloshin je daar gaan jou point de klaar als een messige boy economog fish boog agus ham seker in de gewoon de mis van fish boog party bus dat je Michael en Siar so han je heb ik beetje al gaat al weer in de party bus ach huisstofri is een ask voor de je gaat pakken de warg maar je Hij was meer party baselle. Han na show torchachet fistoch buig economig fish Gaelic woog bliomse maar we graan hen. Ha fastgrivig egen a hask show schalting gro buonog een economig aan er schon dagrievige skieg richet skaalwoog. Fish je hartes in Gaelic hij kommer ik jerig in nieblin fostuur en wanter. De varkasjen wat haar hormen aan ga woog kuur in het hoofd maar giesje. Hormen stoch nach begake met een beken ro woog aan. Maar zijn hij zelfs geweld woonlijk een leib tachtig in Gaelic in een jaar. Han al gierigers van je geweld Gaelic is een klachke Gaelic. Ach zo'n een koers nog een ervat. Hij is meer geweld zijn shouting zijn kleva. Tapelaat goil am sekel ik wil roet me so femel son ha shouting ein bu economog for fish maar so ha fersk jor de vi gra va fish so ma hort dat tenje a ga ma een bu economog ik gejoch is ja schön kema femel wel dinge se mi elle son pointen a hokal no question ruf dinge line guri hun stach. Oké, een huis kunnen we doen. gra kus ha mis mugel pung an jo ak ma bunet ja hus sen gror kur ni economy ek krine kususe se Comhairle hos ge sjo nuri verstuurt mi der burn gloische spe onwasig ma geboren buemelle
has a chair nach seogálas live. Agus streine sé strinne op in bhilta card colm friisiála bheits cún agus mis mé gur a rútán mar a gra go dechan economy chuir ag tiisme an na cúisiú ach chuideach gur canastas fída gasúúdach Súlamis gur fíhééis sin pled an fer de hóis cháirle a rút schainúan hurst de bhí méile fan cumáile dális. Ok, mae ha sio son hort fanier, agus mar yn nghor ffoincyn no cestiwn ag dynnu sy'n ac mae ha jedrych cwniw laniw, agus fyd sy'n fel ymach gan ag ddian, agus tapl o fylus yn fi'n lahar, agus tapl o go dolacas a fohag yr iast.